Pozdrav dragi drugari, dobrodošli na moj YouTube kanal Iron Fitness. U današnjem videoklipu ću vam dati jedan dobar predlog ili dobru ideju kako da unapredite vaš trening sklekova. Znam da mnogi od vas obožavaju ovu vežbu i ja lično obožavam ovu vežbu, inače ova je vežba idealna za razvoj mišićne izdržljivosti ili izdržljivosti u snazi za gornji deo tela. Pogađa primarno tako grudi, ramena, triceps, ali vi ovo sve manje više znate, tako da odmah ja pređem na suštinu ovog videoklipa. Sklekovi u onom standardnom obliku manje više znate svi kako izgledaju. Intenzitet ili opterećenje u sklekovima možete povećavati tako što menjate položaje vaših ekstremiteta, je li tako? Ili manipulišete brzinom rada. Tako ja volim onu varijantu sklekova gde se sporije spuštam, pipnem grudima pod u donjoj poziciji, zadržim u toj poziciji 1-2 sekunde i zatim eksplozivno se podignem. Ova varijanta je za mene idealna kako za razvoj eksplozivne snage, tako i da me dobro zagreje za trening stegovima. Sklekovi se veoma često koriste i kao test vežba za procenu mišićne izdržljivosti gornjeg dela tela, kako kod sportista, tako i kod pojedinih rekreativnih vežbača, ali da bi se osiguralo, i tada se znaju tačna pravila kako se izvode sklekovi, odnosno kako se izvodi ova vežba. Naime, u gornjoj poziciji, jel tako, laktovi moraju da budu potpuno ispravljeni, a u donjoj poziciji bi trebalo da grudi dodirnu pod. Da bi se osiguralo da ne dolazi do cheatinga, odnosno varanja u donjoj poziciji, pojedini treneri ili oni koji testiraju sportiste i vežbače uopšte uvode novu varijantu sklekova. U engleskom govornom području oni ovu varijantu nazivaju dead stop push-ups. Mi ćemo ovde ovu varijantu nazvati sklekovi sa podignutim šakama u donjoj poziciji. U svakom slučaju, evo sada možete odmah videti kako izgleda ova varijanta. Dakle, ovom varijantom vi osiguravate da u donjoj poziciji nema cheatinga, varanja. Spuštate se dakle u donju poziciju gde se oslanjate na pod celom površinom trupa, dakle oslanjate grudi, stomak, kukove, a butine, kolena ostaju u normalnom položaju, dakle njih ne spuštate na pod. Ostajete u tom položaju 1 sekundu, dakle sa podignutim šakama, lopatice se približavaju jedna drugoj u toj poziciji, dakle ostajete u tom položaju 1 sekundu i zatim brzo spuštate šake na pod i podižete kompletan trup. Kao što sam rekao, ovom varijantom sklekova se u testiranju osigurava da ne dolazi do varanja u donjoj poziciji. Sad, ovo je što se tiče testiranja. Što se tiče vežbanja, ovo nije loša varijanta da ubacite ponekad u vaš trening sklekova. Mnogi stručnjaci, treneri napominju da upravo ovom varijantom ćete osetiti jači napredak prilikom izvođenja sklekova, da će vas ova varijanta jače pogađati, vaše grudi, ramene i triceps. Ja lično nisam osetio, jer ja volim da radim one moje standardne sklekove sa sporim spuštanjem i zadržavanjem u donjoj poziciji 2-3 sekunde, ali ako spojimo ove dve varijante, ako jednu seriju radimo dakle sa standardne sklekove sa sporim spuštanjem i zadržavanjem u donjoj poziciji i eksplozivnim podizanjem, a zatim drugu seriju radimo sa podizanjem šaka u donjoj poziciji, a onda možete da dobijete fantastične rezultate. Još ako biste pored ove dve varijante u vašem treningu ubacili i varijantu gde radite sklekove sa sajlom,
odnosno ovom rastegljivom trakom, dobili bi vrhunske rezultate. Ja bih vam dakle preporučio sledeći trening za sklekove. Da krenete jednu seriju standardnih sklekova, odredite koliko možete, zatim drugu seriju sklekova sa podignutim šakama u donjoj poziciji i treću seriju sklekova sa rastegljivom trakom ili sajlom. I zatim, kada završite te 3 varijante sklekova u maksimalnom broju ponavljanja, to vam je kao jedan krug od 3 vežbe, ali tako, na treningu sve zavisi šta je vaš cilj, da uradite minimum 3-4 ovakva kruga, odnosno da imate minimum 10 serija sklekova. Sve zavisi za šta se spremate i koji je vaš trenažni cilj. Pozivam vas da isprobate pre svega ovu varijantu sklekova sa podignutim šakama u donjoj poziciji i spuštenim trupom na pod, a posle toga i da isprobate sve 3 varijante u vašem treningu sklekova. Toliko od mene za ovaj videoklip. Ne zaboravite da ako želite sa mnom da trenirate ništa lakše, bez obzira koji je vaš trenažni cilj, bilo poboljšanje vaših atletskih performansi ili skidanje telesnih masti, nabacivanje mišićne mase, nije bitno, dovoljno je samo da me kontaktirate, izložite mi koji je vaš trenažni cilj, šta želite da postignete, a ja ću vama do detalja da opišem kako izgleda moj trenažni sistem, gde izvodim treninge, koja je cena mojih treninga i veoma brzo ćemo se dogovoriti o našoj budućoj zajedničkoj saradnji. U svakom trenutku možete da naručite i da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane, a naravno uvek možete da naručite i ovaj vrhunski DVD pod nazivom Iron Core, koji je usmeren na razvoj trbušnjaka i mišića donjeg dela leđa. Sve vežbe iz ovog DVD-a izvodim s medicinkom, tako da izvolite i naručite vaš primerak DVD-a još danas. Sve informacije o mojim uslugama kao i moj kontakt nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Do sledećeg gledanja, vidimo se!